Muraho neza nshuti za Ruta TV 1, reka dutangire tubakira mwese aho muherereye tubabaza tese muraho mumeze mute murakomeye. Muri iyi minsi abantu benshi bagiye bambwira ngo nza mvuga vuba vuba, rero ndi kubyitoza gusa ko byamvunye cyane, biba byamvunye buriya. Ikintu buriya reka tuvuge ingendo yundi iravuna, ngize ngo mvuge vuba vuba birangora cyane, hari igihe musanga nanavuze bidakwiriye. Rero ariko turagerageza nimwumva byagize namwe murumva kuko nagerageje uko nshoboye, si uko yeme nza mbumvira cyane kandi ndabakunda, gusa ururimi nyine nigo hari igihe bigora kuvuga ngo urukoreshe uko Imana itaruremye, so mugomba kugwihanganira kandi mukarukundira ico. Ndabashimiye cyane bafana banjye bakunzi ba Ruta, ndabakunda cyane muri abantu bagaciro, kandi ico mbakundira nuko iyo mubonye ikintu kitameze neza mumbwira ati aka kantu kagire gutya, aka kantu kagire gutya. Rero buriya nimwe barimu banje bakomeye, niyo aka kantu ntakababwira ndaza nkareba ikintu mwambwiye kabisa nkavuga ati iki kintu nimba nagikoze gutya ubutaha, kubera ko bambwiye gutya nzagikora gutya. Rero mbagenderaho nimwe muntekerereza cyane, none ibitekerezo byanyu nkabiha agaciro. Mu kiganiro rero tugiye kubakira ko tutaravuga aya makuru, reka mbanze mbahezeshe agaciro. Mbakira mu kiganiro, nimba ari ubwa mbere ugeze hano kwa Ruta TV 1, ndagusaba kugira ngo ukanda ako kantu ka subscribe, ako kantu k'umutuku kari aho ngaho, kugira ngo uzazubona amakuru ya buri munsi. Ndanabasaba aka kantu bafana cyangwa se bakunzi banjye ba Ruta TV 1, reka mvuga abakunzi banje rutazunguzwa n'abakunzi ba Ruta TV 1 ndetse n'inshuti zanjye, ndabasaba kugira ngo mu gihe uri kureba video uzoze ukora ako kantu ka like, ako kantu ko kulikinga. Bigushobokeye watera comment umpa ibitekerezo, ndabikunda cyane, ariko mu gihe bitagushobokeye ako kantu ka like tikakaza kabura, ndagusabye, ntabwo ari kwitegeko. Hanyuma rero ica kabiri nari mvuze ati nimba ari ubwa mbere ugeze hano wawe ikaze, kandi ndagusaba kugira ngo utwo tuntu dukore, kandi niba usanzwe warabikoze ugarutse n'ubundi gutegera hano makuru n'ubundi wongeye guhabwa ikaze. Hanyuma turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru rutazunguzwa. Amakuru rero ngaya tugiye kubaheza. Kuko nabibabwiye ati nje nkunda kugendera ku bitekerezo byanyu, hari abashaka kugira ngo intego muyirase vuba, hakaba n'abashaka kuvuga ngo amakuru bayumve neza. So intego cyangwa se ugiye ibintu bimeze, reka tugende hose tubihakorera, niko nababwiye, kuko ngiye byose nzaza mbikoraho. Rero itangazo bisubiyemo kandi itangazo ubukwe bwamvuye kure, mwari mwiteguye ku cyumweru ntabwo bugihari. Kuwa gatandatu muranyihanganira, ubukwe bwamvuye kure mwari mwiteguye kuwa gatandatu tariki 27 ngira ngo tibukibaye. Ubu bukwe ntabwo bukibaye, mwari mubwiteguye kuwa gatandatu, bwari kubera mu Rwanda ariko ntabwo bukibaye. Ari umukobwa atuye mu Rwanda n'umuhungu batuye mu Rwanda, ubu bukwe ntabwo bukibaye. Reka twizere yuko babandi babashaka yuko turasa ku ntego, ko nta rubanza kabisa mbasigayemo, nta deni mbasigayemo yeme, sibyo? Ndabizi yuko muri abantu b'imfura cyane, kandi muba mukeneye ibintu kuko mbibakorera, kuko muba mwabinsabye. Nanjye rero niyo mpamvu mbaheza amakuru kuko muba mwabinsabye, nanjye nkabibakorera. Rero se reka mbabaze muri comment abantu bakunda ko tugira, ese ndabibakoreye neza? Muri comment nimunsubize, ndabikoze se neza? Mbikoze neza? Okay, muze kunsubiza muri comment ibitekerezo byanyu. Nababwiye yuko ari inyamibwa kuri rutazunguzwa, hanyuma akabazanira amakuru kuri Ruta TV 1. Tugiye kwinjira rero muri mpuru yaha. Umusaza uri hano, umuntu mukuru, umuntu wese ukuze, hari n'abajene batoya baba bashaka kumva mpuru yaha cyane, imva n'imvano, itangiriro
n'ukuntu ibintu byarangiye. Nuko rero abo bantu mbahaye kaze kandi ndabiyegereje hano, ni mwisange. Rero ni mwebwe tugiye kuganira namwe muri uyu mwanya. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Aime, irya kabiri sindizi. Umuhungu yitwa Mvuyekure, irya kabiri sindizi. Ngize gutya mpabwa amakuru. Muri iyi minsi hari umuntu umwe ejo bundi umukunzi wanjye yarambajije, ese Rutazunguzwa bimeze gute? Nti ni sawa. Urakomeye? Ti yego. Tese kubera iki ubu uri kuvuga ku nkuru gusa z'abasenye zagize gute, ariko ntuvuge ku bubatse? Ese ku bubatse reka nkamusubirizeho ngasubize n'abadukurikiranye bose. Nituvuga ngo kanaka yubatse, ni irihe somo rigiye gutangwamo? Hari ririmo? Ariko iyo tuzana inkuru tukavuga ikintu kibi cyabaye, gitangirwamo amasomo muri komenti. Hari abantu benshi bagiye basoma amakomenti y'inkuru zabo bampaye bikabahindura, bagatuza bagaca bugufi. Abo bantu barahari. So nari mbere yuko ntinda, wenda ako ni akantu kari gaciyemo, kuko murabizi yuko ibyo bintu biba biriho cyane, bihoraho. Abantu turana n'abo bantu bambaza gutyo, hari n'abake babyandika muri komenti, ariko abenshi barabisobanukiwe ndabizi. Nutarabisobanukirwa nuko nizere ko kabisobanukiwe. Ntabwo twoza kuvuga ngo Rutazunguzwa yakoze ubukwe, nta somo biri butangemo, n'ibyishimo nyine biraho gusa. Turumva ngo yakoze ubukwe kandi nta kidasanzwe. Ariko ikidasanzwe mu Banyamurenge ni ugutandukana, ni udukosa tuba tubayeho tumwe na tumwe tugenda tugomba. Iyo tuvuga hano kuri YouTube hari amasomo abandi bari inyuma bigiraho. Muri Puruyaha muhawe ikaze. Mvuyekure yakundanye n'umukobwa witwa Aime. Barakundana, bombi batuye mu Rwanda. Ni Abanyamurenge batuye ariko mu Rwanda. Barakundana, barangije gukundana igihe kimwe kigera ko bapanga kuvuga ngo bakora ubukwe. Njyewe sinza nkora inkuru y'umuntu umbwiye wo handi. Iyo umuntu wundi ambwiye nzamubwira ati ntuzana ba nyiri inkuru, ba nyiri inkuru bambwire neza niba bashaka ko tubivuga, nimba batabishaka tubireke. Hari inkuru nyinshi nje nagiye mpagarika, wenda umuntu akaza akambwira Rutazunguzwa mfite inkuru imeze gutya nuku, nkambwira nyirayo wampuje nawe, yampuza nawe nyirayo akambwira ati nje iyo nkuru sinshaka kuyivugaho, yireke. Nza namugenda ngatuza ngaceceka. Ariko inkuru yose muzaza mubona nje kuvuga hano izaziba nayihariwe uburenganzira mu buryo itontera ikindi kibazo na kimwe nza nyishiraho ntuje muri nje. Ndi umuntu w'ubwoba bwinshi cyane, niyo muzi nyamujongo. Rero mba numva ikintu cyantera ikibazo kundi muntu. Zantekereza yuko niduhura zontera urubuye cyangwa intege, kamvuga ati biswa mana yanjye, ngende gahoro hano haranyerera, ngende gahoro banze shaka amakuru ninjire kuri nyirayo indani nyagereho. Hanyuma nizere yuko ibyo bintu bigiye kumera neza. Tugiye kwinjira rero muri Puruyaha. Rero amakuru nguko uko ameze. Nari mbabwiye ati Mvuyekure yakundanye na Aime, barangize gukundana, barabivuga muri famiye zirabyemera, zirakunda. Bukeye haba agakosa kamwe, bagiye gukoshanya. Bakimara gukoshanya, Mvuyekure na Aime bahise basohora save the date. Bahise bayisohora. Aravuga ati ibo bari bazi yuko nyuma yo gukoshanya inkazi zaba ziza nyuma. Bumvaga yuko nyine zose zigomba kuzira rimwe. Kandi ibyo bisanzwemo mu Banyamurenge benshi ngira ngo zinagendera mu bukwe. Umunsi w'ubukwe ngira ngo niyo bazitanga. Nje sinari mbizi ibyo bintu byanancanze kumva icyo kiganiro. Iki kiganiro nagisobanujeho cyane, nibaza isi ibi bintu bigenda gute. Bamwe bampa ubusobanuro bwabyo, abandi ubwabyo, n'abandi ndabizi hano dukurikiranwe n'abantu bakuru cyangwa batoye kuri njye babisobanukiwe nabo, cyangwa bo tungana urungano. Mose kubitubwira, ese umuntu atanga inka mbere yo gukora ubukwe?
icyo nicyo kibazo nari mfite kubaza. Umuntu wa munsi bagiye gukoshanya ugomba gutanga inka? Aho ngaho muraza kukinsubiza, ndabizeye muri abantu b'abagabo cyane. Hanyuma akantu nari ngiye kuvuga, bakimara gusohora save the date, ubutumire tariki 27 z'ukwa gatandatu, ubukwe buzaba, inshuti abavandimwe muzabyitabire. Bukeye abiwabo w'umukobwa basaba yuko inka zigomba kuza. Hari inka muzi iyo bagiye kubaza iyo bagiye kubaza, murabizi yuko hari inka baza batwara nimba ari y'irembo. Icyo nziho hari inka izigenda mu mafaranga. Ya nka yaratwawe, baja kubaza na ya nka ihari. Ngo baje bagiye kubaza, iwabo umukobwa arayakira, barategereza. Ubwo umukobwa n'umuhungu babataye save the date hanze. Bukeye kangahe, aya makuru nje nayabwiwe n'umukobwa n'umuhungu, kandi barambwira ati babwira inshuti abavandimwe ubabwiza ukuri kose. Nje nza mbwira umuntu ambwira ukuri ariko dukoresha pantonto twapanyapanya. Ngo barangize rero, baje kubaza, barabajije ngo barangize kubaza, birarangira barataha. Iwabo w'umuhungu bigendera iwabo. Bukeye iwabo w'umukobwa ati nyaboneka, inka zacu mwakoye umukobwa turazishaka zose, mbere yuko ubukwe buba turashaka inka. Naho bakaba bari bafite amakuru yuko hari inka zimwe zatanzwe mu nka, ngo izo nka ngo zikaba ngo niba ziri muri Kongo hagana he. Ngo barababwira ati twebwe turashaka izo nka, niba zihari koko muzigurishe zize zitugereho. Abandi nabo tireka dukomeze tubyirukemo, mwebwe muri ku bukwe bube, turakomeza ibindi tubidiringe nabyo, ariko ubukwe bw'abana bukomeze bube. Abiwabo umukobwa barebye kanga baravuga ati aha hantu umukobwa wacu ashobora kugenda gute kamama, umwana wacu mwiza usa gutya, umwana wacu usa n'izuba, usa n'ijuru rikingutse, usa n'ikisi n'ikirere cyo muci, umwana wacu usa gutya. Ngo bamavuga baravuga ati ntabwo twuruha twemera yuko umwana wacu usa gutya yagenda inka tutarazibona hano. Ibyo bintu ntabwo byashoboka, ntabwo byabaho. Ngo barangize kuvuga gutyo, babwira abiwabo w'umuhungu. Iwabo w'umuhungu tiyemewe, nimureke mwebwe ubukwe bube, ibindi turagenda tudiringanya. Atesa kudiringa ibiki? Mudiringa ibiki? Muradiringa ibiki? Turashaka inka hano. Abiwabo w'umuhungu barakorakoza bakubisa hanaha ngo babonye zingahe zirabuse. Ngo barangiza arababwira ati zizibuze zirahari, ariko zizagenda zitangwa gahoro kandi ubu vuba cyane. Ubukwe buzaje kuba bwagera cyangwa bwarangiraho buke, inka zabonetse zose tuzibaheze. Ngo barangize iwabo umukobwa barabwira ati okay, turabumvise, nimutahe. Nimara gutaha mutegereze igisubizo cyacu. Abandi ati sawa, turatashe. Nyuma imbere yuko dutegereje igitekerezo cyanyu ciza, tubaye tubashimiye. Reka tube tugitegereje, ariko tubaye tubashimiye. Baratashe, barigendeye iwabo. Ngo bagere iwabo w'umukobwa, telefone alo. Abandi ati turabumva. Ati byaba byiza, ni nabyo twebwe byo dushimisha, murebye abagabo nyabagabo mwizeye muri famiye yanyu, bakazaza gutwara ino nka mwatanze hano ya mbere, hanyuma ubukwe bukibagirana. Hagati yacu ntagushingiranwa namwe guhari. Abandi itiye save the date iri hanze. Aho
mwebwe se niba mutanze umukobwa mwiza, umuhungu wacu si we ni mubi? Umuhungu natwe usa n'inyenyeri. Naje utwo ni uturongo mba nshizemo ngo inyenyeri ntibabivuze. Nuko gusa murabizi yuko buri muntu wese yavuga inkuru tazabura utwo yongeramo. Naje inyenyeri nari nyongeyemo, ariko mbigarukiye hafi ntoje kongeramo aka kabiri, noneho bikaba too much. Abandi tese gute tuze gufata gute inka twatanze? Aho umuhungu wacu se ni ikimuga? Urukundo nimba umuntu agiye gukora ubukwe se bw'amabupfa save the date yarasohotse, twebwe ntabwo ibyo bintu byabo. Abandi tese muzoshimishwa ruko twebwe dufashe urugendo tuyibazanire, cyangwa mwebwe muzaza kuyifata? Iwabo umuhungu uti natwe nimuduhezeho igihe gitoya dutekereze, tuzabaha igisubizo. Iwabo umuhungu bo bakaba bafite target yo kuvuga ngo ico gisubizo bazamakirindira neza ubukwe bwegereje busa n'ubwabaye. Iwabo umukobwa akababwira ati se mwabagabo mwe igisubizo kirihe? Abandi iti yewe tegereza igisubizo ko turabyigaho, imyanya yagiye ibura, abantu babura uburyo, babura umwanya, ariko igisubizo ko kirigwaho turaje tukibaha. Abandi iti yeme ngo barangize bukeye kangahe ejo bundi barababwira ati twebwe twagiye turatekereza dufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugende tubazanira amafaranga yanyu, mwebwe mugumiyo, nimba tuzoyajana kwa se w'umukobwa ubwo muzomenya uburyo mudiringa nayo, kwa base w'umuhungu nako murambabarira tuzoyashitsaho, muzomenya ico mudiringa nabo nyuma. Mwebwe nimba mwarayagabanye mwese mugenda mushiraho, ubwo azogenda bagarurira kuko nta bukwe bwihari. Abiwabo umuhungu barahakana, baravuga ati twebwe ntabwo dufite kuza gufata ayo mafaranga, ariko kandi ntitwanze kuyafata, twe turacyari ko tubitekereza. Abandi tese muratekereza na ryari kugeza se ubukwe bubaye? Muzategereza ryari kugeza ubukwe bubaye? Ubukwe bwabaye iminsi yageze ngiye, uwo muracyategereje, mutegereje biki? Mutubisha ibiki mwebwe? Abandi iti yewe twebwe ntabwo turafata umwanzuro wo kuza gutwara izo faranga. Iwabo umuhungu toke twebwe ico kiroroshe, reka tuzibazanire vuba na bwangu, ubu nyine tuzibazanire. Have intumwa iwabo umukobwa ti kabiri kangahe no kwa se umuhungu, ti muraho? Turaho. Murakomeye? Turakomeye. Icyari kitugenza ni iki? Ngiyi iyi envelope niyo yari tuzanye hano, ariko hakaba harimo n'urwandiko ruvuga yuko umwana wacu twahisemo kumugumana, twumvishe ko tutamubaha. Rero nizere yuko amafaranga yanyu yobageze, byaba byiza muyabaze, twebwe nk'intumwa tukiri hano, abura tuje kuyavuga bazayongere nayo tuyazana. Se umukobwa aravuga ati nje sinurwamfata aya mafaranga. Abandi iti urayafata. Abandi iti kumbaraga se? Ndayafata kumbaraga? Sinyafata kumbaraga, sinayabahaye kumbaraga, namwe ntimuyampe kumbaraga. Nayabahaye mu mutuzo mu byishimo, namwe muyansubize mu mutuzo mu byishimo. Ariko ubu nyine ntaco mwumbwira, simfite kuyafata. Ico mwokora cyose simfite kuyafata, kuko aya mafaranga nije se w'umwana, ariko turaba famiye itampanguye kuyafata, ndayafatira iki? Famiye ntirampangura, kandi famiye ko turabyigaho kuza kuyafata vuba, mu gihe mwahisemo kutwaka umukobwa. Abandi iti nta kibazo, twageze mu wawe turayashira hano, niba uyatwika, niba uyagira gute, amafaranga yawe ngaya. Bageze gutya bayakubisanga ya envelope, baciyeho, baratashe. Ngo batahe baragiye, bagera iwabo baravuga ati ibintu byarangiye,
noneho mu gihe iwabo w'umukobwa bari gutegura kuvuga, babwira umukobwa icyo gihe n'umuhungu, urumva ibo tayari bari bababwiye yuko nta bukwe bugihari, babwiye umukobwa wabo uti nta bukwe bugitegereje, byararangiye nta bukwe bugihari. Umuhungu nawe araho ati ubukwe ntabwo bugihari, ariko umuhungu n'umukobwa bakundana nka kujya kw'amazi n'urufi, bakundana kubi. Ngo barangize rero baraje, umuhungu n'umukobwa uko iwabo bose baziga ngo baravuze ati umukobwa ntawazoje. Umukobwa arababwira ati se papa gute ntagenda ubukwe, kuvuga ngo ubukwe gusa inkwano ntizaba ziza nyuma. Ise umukobwa ati uraje utarakowe, uzaje kwitwa umugore utarakowe, umwana wanje mwiza usa gutya, mwana nigishije nkakurera ukaba mwiza ukavamo inkumi, rekana nuri uzabura abandi tibuzuye abagabo, rekana niriya nuriya mukene. Koga niko isi yoga yamubwiraga. Icyashimishije muri byose ni uko kugeza ubu bamaze kuba abagore n'umugabo. Ubukwe bwari kuba ku wa gatandatu le 27, ariko baraye babomboye ejo mu ijoro. Yaraye amubomboye aramwegukana, umuhungu aramutwara aramushaka. Ngo arangize kumutwara, gusa biri kuvugwa ko anytime bashobora kuza kumumwaka. Ariko kandi icyo bantumye, intumwa nahawe, amagambo nabwiwe ngo inze mbwire inshuti zabo, abavandimwe babo, ngo mbabwire ngo nta bukwe bukibaye, nta bukwe bukigize gute bukibaye, nta bukwe bukibaye. Rero nuko tuganiriye, barambwira ati babwire yuko ubukwe byarangiye nta bugihari. Ni ukuvuga rero ibo ubwabo bashakanye, babanye umugabo n'umugore, ibindi tubiragize Imana. Hanyuma ngenda avuga kuri aka kantu, naratangaye. buriya abanyamurenge ni famiye yanjye n'ubwoko bwanjye, ariko aho gutera imbere hamwe kuri bimwe biba bisa nkaho turi gutera inyuma, twe titujana n'ibihe. Reka mbabwize ukuri, muri iki gihe inka zanyazwe, abantu bafite ubukene bwinshi, nibwo umukobwa twamuhendesheje. Muri iki gihe umuntu asigaye akunda ngo umukobwa bakwe inka 20, kandi mu busanzwe kera igihe abantu bari bagifite inka zitabarika, twarabakwaga inka 5, 10, 7, 8. Hari benshi bakowe 5 njewe nzi ba ruguru. Ariko ubu nyine ubukene butumereye nabi, inka zagiye, nibwo abakobwa bacu bahenze. Ese twebwe iki kintu twagitekerejeho tukagihindura bigahinduka. Ubukwe bwari kubera igwamagana niko bambwiye, ariko ntabwo bwabaye bukibaye. Urumva kubera cya kintu twarimo tubabwira ati cinkwano. Inkwano nizo zitumye babombora cyangwa se babomboka. Nihaza andi makuru avuga yuko wenda bamumwatse cyangwa byagenze gute, nzababwira. Nabwo zayababwira nibanyemerera yuko nyababwira. Gusa naza nibo nzaba nyakuyeho. Ndi kubikurikirana, turi kuvugana nabo. Ni ukuvuga ngo uko bizagenda kose nzagenda mbibabwira, ndabitegereje byose, ndahababereye,
zabibabwira. Kandi ndabashimiye abadukurikiranye kuri Ruta TV 1, muri abantu b'agaciro cyane.